ngasi ke video si de ai han ge video aina Norcet-7 gi kanu taw gi bedo haidi Norcet-7 tha dore habadu gi hujik se form thare bako application form tha ba hore aduga meaning ba singna adum men ba yarni ko ems ki website te changa kana men doine ba ado moi gi form se ngarang date 1 dagi tha ba hobone ko moi gi form exam date kai ka loin thu e bako online registration sina ngarang August ki date 1 dagi hobone ba aduga closing date sina date 22 da oi doine bako 22 August da adugi matung da akhuna form main graba matung da moina correction tawbagi matam ama sukpi ko correction jina date 30 kano dagi August dagina kano bawa date 2 September date 2 phawne ba correction tawbagi matam sina aduga exam center di 1 week before exam da lakani ko adagi admit card na 2 days before examination haidi exam tha doban nini wali da lakani ba kano sina admit card sina aduga exam se online taw doine ko online taw base computer based ne ko adum haidi computer da adum choose taw widune exam taw de sina first exams na exam se anirak thokna taw doine ba ko pre habam ga main habam ga aduga pre taw de sina Sunday da date 15 September 2024 ko date suloin tho e 15 September 2024 dana pre taw doine ba aduga pre je qualified tawraba matung da main exam sina stage 2 sina Friday 4th October 2024 da taw doine ba ko ado result adum main lorakanda lauthora ani pre gi adum thuna lauthopane ko haidi kaino hakanda main ju tha doini na ne aduga exam center di cities all over India ko center gi adum all over India pirakane ba adum hayang noina center do choose tawba kanda adum mafam do choose taw doini ba khoi anak pa mafam do ko ado smaina form tho e ado IC form se screen do so happy tho alam ge yengning ba kangu na haidi date adagi magi exam day kai ka do ko adum yeng biro ina sida screen da tho ala ge aduga like pa basu phajana pa biro exam id tha ama khara hena di watli ko ngasi date 2 da ngari banina aduna tha ama makha muk ladies da adum angam ba gai hotna bi horo hotnaraga exam do mai pakna ba adugi sidang haining bagi ne ai se kai no hara aina ngahan ama Norcet 2 thadore habagi video ma hap kidana ado hap khramna aina hadi application form thaba matam sisu haijage na tawbagi ne ba aduna application form se thaba hore fill tawbining ba kanguna aduga any doubt hadi fill tawbada doubt lairaga di adum comment tawbiramo ems ki website ta changa kanda adum fill tawdine ko hadi ems main website laidana ko adugi website ta changa kanda adum fill tawdine ba adum mayam fill tawsan biro exam se thaning bagaina ko hujik yaringai dingan na ta hobona phai ko closing date ki mamang da yamna hadi gap kai gino ha kan thengna tawradi akhoina pamba center mafam do phang da busu yai ba adu di video se sa dala salage mayam adum form fill tawba hobiro ko hidingan na ta hobona phawani na heng center choose tawba mafam do phangoi ba di video se sa la salage